Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung kagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapaulwan. Waradi wad. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ayun gayam insyong lakay. Sakbay amalipatak. Yakar muntuman dagiti karkarton nga da iti salas. Ipan mo to da... Dayta imang purita. Nakawarwara diwad. Intong kwan, adda natibab mo. Sapay adda ta dito'y igid ti kalsada. Ano dito'y sidewalk. Nagado ti aglabas sa tattao. Nagado ti masabat. Ha? Kunak no anya itayon ti ibagam nga importante. Apay bakay? Saan ka amakasaaw, adi mo ikot-ikote, kas kada iwaradiwad na kita imam? Ha? Adalay bagam, agunat adagos, kas kada agwaradiwad na kita imam, nakasla ka agdandanew. Makasipat ka dito ikaduan di tao, no kasta? Si kamat, makitak mo't no da tao iti sangok. Kasanon, di tao iti likudam, alaman? Agpalikod mo't nga rod, ta imam no naduma. Ituloy ko kit din, jay magbagakin ka. Ipan mo to ijay. Anya nga eh. Di adta na timab mo ni tilikodan. Sorry, kabsat. Sorry, Garaw tumot, agaraw na imam. Isit. Makitam. Kapungtok dakan. Diyak mo't inggagara. Inggagaram man wano saan. Natibab mon. Kat nasaktan di tao. Isungayin ton maminsan. Ibulsa mo na kita imam. Aguma na kita imam akumanuti di tabulsam. Anya? Jay palanggana ang amin ti usarum tadakdakkel. Tumpak tara sa awom dita tanagbasit. Apay, aya nga agaksyon na kita imam nagsao ka bakit? Natural mo't daytay ti amin na tattao. Agkuti ti ima tapno may yibkas ti kayat ay yibkas. Sikala nga. Narigat tagwaradiwad. Dada matong pismo adi mo mapuputan. Kasi tinapasama ki plaza itay. Apay aya, adda natibab mau purita. Adda nanang. Diyak mo ting gagara? Anya nga tayo ti remedyo na ita. Tapnawan masipat mo, ano, matibab mo, no, agsaw ka, ano, agistorya ka. Normal ti agkuti nga ima no agsao ti akin ima. Kastoy ti aramidam. Ipatalikod mo ta imam atenglen. Daytay ngay kunada nga i-cross finger.
Di mo ibulos no agistorya ka. Cross finger. Tapno day ta bukot mo ti bitug-bitugam no agistorya ka. Anya? Ay, naimas nga ibulon iti kape na iti pansay kan pandisal. Una tatang, kay kayat ko ti kape ng soft drink apang ibulunan. Oo, bakit ta imam? Apay ayat ti ima. Agwagis-wagis manen, ako namno agdiskurso ka. Ha? Madisol mo ni tatang agkap-kape. Saan mo ta? Nagadayo. Ay, wun gaya. Anya ngay, napatugan ti danong may numagkuma. Naibuyat iti barukong ko. Sorry lakay. Naimbaglakit din tadanom laday to'y. No kapila nga ta, nalamawak kuman. Sorry mo ton alakay. Ngalawan, ngaminton maminsan, saan mo na paggargarawon na kita imam? Ado ti madalapos na. Ado ti madisol, kas kada matibab na. Jakmut ngamin mapupuutan. No agsauak, makigiddan mo ton dagiti imak ngagkuti. Balakid din, ituloy tayaw, ti agkapay. Naimas na itag. Galutam sa dagita imam, bakit tapno awan madangran? Unay mo ton dita madangran ako nam. Apay kumabilak. Tapno makadangran ako nam. Imposible mo ton nalabos kamot. Kasanaw, nagadon ti mabikbiktima, gapo ti kinawaradiwan dagita nga ima. Unay mo ton ti saom ama biktima. Apay laglag amang biktima iti dangran na. Kaslakastan bakit? Unay daytan? Naimas din luto mananang. Kay kayat ngamin ni tatang yu ti bukol kun kukod ti baboy kas kada taba. Lakay, mangyawat ka man iti baso. Anay ko, napasubsubarak man Apay ngamin akalat at imakder ka. Kat ibagbagak laje iyawat mo. Anya ngay ita, di natibab ta sungom. Basol mo Apagisungar da tumakderak. Nagwaradiwad man na kita imam. Intudok lang mo ti baso? Apay nga itudom ket amok betayan na. Just kira ita nga ima. Managbiktima. Anya? Ibulsam man la akanayunan na kita nga ima. Kasano ak magngaruden amangan no nakabulsa dagiti imak. No ngamin agkuti ti imak, di mo igiddan ti tumakder. Ay na bakit? Tumakderak man no nagtugawak. No nagwaradiwan na kita imam, at dalata matibab wan madisol. Ay, imata nga kiti blouse mo. Ay, nagsayatan lakay. Imata nga kumot ngamin iti t-shirt ka. Iso nga inyalaan kamot na iti blouse mo. Ipatas mo man. Ito. Okradag Apay ngay akastoy. Apay tiyan niya. Nagalasmat. At damot bulsana. Mayat dahi tabakit. Tapno adda pangibulsa iti bangad nga imam. Anya? Kasta ti blouse may bagay ken ka. Blouse nga adda pangibulsaam karag iti imam. Iti kasta saan da tumayab nga agdiso iti sungo kas kadarupa dita. Anya?
Makapainsultumot ni Insyong tatang. Apay ay Inggatangan na kiti blouse ko. Lah, agyaman ka gatangan na kay ti blouse mo. Blouse nga dabulsa na. Kas lamo la badon ti ubing nga da pangibulsaan iti kanan na. Napintas mo. Nakita kita'y ok-okrada Madi, diya kaya ta dabulsa na. Mayat tapno adamot pangibulsa mi ti pitaka. Unduan niya dita mabalin nga ibulsa. Apay di mo kayat no da pangibulsa ami ti imam tapno saan makatibab no agwaradiwan. Ninanang mut, may sa kayo mut. Apay nga minaya na kita nga ima, tayo suti pagparparikutam. Para kanyak tatang, saan ko aparikot ti imak? Ta normal laeng nga agkuti dagiti imak. Gesture ama ko na. No agsao ti tao, nasken nga damot gesture na. Tapno, han nga kaslay statwa. Ay ngam na labos mo ti ima akuti. Nga oray kala makatapis kada makatibab. Basol dan taya sidagdamot ti rupa day ti imak. Anya? Mayat matikas ta alangan bagay. No nakabulsa na iti imam iti pantalon mo, si gamot ti langam. Anya? Mayat tikas ta. Nakabulsa kumakanayon na iti imam, makasla ka Fernando po. No kastoy nakabulsa ti imak, malipatak ti ibagak, uno istoryak. Anya kumangay ti koneksyon dayta iti ibagam. Taagkuti nga ro dagiti imak, tunggal agsauak. Gaputan nakabulsa dagiti imak, jak mayibkas ti kayat kong ibaga. Malipatak pa'y kidino daduma. Anya? Lakay. Iswa, may mayat mutlaeng no nakabulos dagiti imak. Apay ukay na nakabulaos. Inton agkuti-kuti dagiti imam ni tabulsam, amang panunutan na iti makakita nga daim bulsam nga uken. Uken? Umdas nga rod mo ti uken iti bulsak. Umdas no nagiti nabit pa yan nayanak. Just kikit di ti kastoy. Apay nga anasken nga ilemeng ko dagiti imak. Sa anak mo't nga agpidot iti saan ko ako kwa. Dagitin to pa'y snatcher kada tulisan. Ket nawaya dagiti imadang agdakiwas. Siyak tulakid din ti saan? Unay magdaytan? Saan ta nga agabay amangan lakay? Agsango ta, tapno awan ti pambar. Una? Ala, mga nga ro dun, ta nalpas tamutan na nagkararag itay. Ayun gayam lakay, malagi po. Dagiti imam bakit? Idulin mo, sakbay ngagsawo ka. Anya? Ibulsam, ti kayat ko asawan. Awan mo ti matibab ko dito Dua talaang mo't. Malaksid anong patibab ka? Anya? Anya itayan, di ko nakibagakin ka. Nalipat akon. Si kantumat ngamin. Mangiyaw awan ka. Ay na, natinagmatan ti kutsara kan tinidor ko. Nya ay. Ulay day kan bakit. Pati kutsaram kada tinidor mo kat matilnag. Garawigaw ngamin ta imam. Nadisol ko nga rodmat. Uray si kamo no, madisol mo takot saram matinagmat Anya ngamin ayat tara aramidang. Apaya matipaw mo taday ti sangaw. Andiyak ka mo Ada alaak ako nalipatak mo din. No tumakder ka, ibulsam nagiti imam. Iti kasta, safe ti amin. Anya?
Tumagder ka lang. May dugmam ka pa'y. Nagsalapid dagiti sakak tatang. Ngumuray pa'y. No nakakaputak adagos di tatugaw, sa anak kumamot anay dugmam. Kasano ang makakapit ka, kundi bulsa ka mo't akas lasiga, akas kalak ni Fernando po ako na niinsyaw. Anya? Kano da kayo tinangibaga nga ibulsak ti imak? Tapno awan ti mawaradiwada? Ita, ibagayo akong di bulsaak, kundi sigaak. Unay mo daytan? Hehe. Salit ti kastoy. Sa anak anawayang agtignay. Apay nga minaya. Kanayon laengan nakakautak ti bulsak. Apay nga minakautam. Anyat kakautam nita bulsa maya. Kano ko namot nga ibulsak a kanayon ti imak. Ibulsam no, ang istorya ka. Ta sigurado nga gwaradiwa no aksyon ka. Adula amin dayta. Nakapuot ka ditan tinakabulsa a kanayon. Ibagadan tupay nga dararikapok a kanayon iti bulsak. Jaske. Anya? Makaamuditan nga aglisi ti kasangsangok. Makita mo ti imak ako manuti. Kas itay. O di lisyan. Ngam tinakabulbulsa akin di a kanayon. Jablo nga may. Ala, puti, wagis, sige. Kaslay matiag diskurso a kandidato. Ay, hunay daytan bakit? Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ana Pauluan. Waradiwan. Bueno, manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan ana Pauluan. Jak kaya dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agreeing kan na kungwan. Dexter. Agreeing kan anak. Tamasa pa ka ama pan ag-eskwela. Kaya't? Saan akasta anak? Masapul ama pan ka ag-eskwela. Tapno adu ti masursurom. Basta jak kaya't? Apay nga minademo kayat? Jak to pa yung may surat na hanggang ko. Isu nga rod, amapan ka ag-eskwela, tapno ammumton nga isurat tinagan mo. Jak kayat? Ay, unay daytan. Ne, apay ngay, nga adapay laditan ni Dexter, kat napanan dagiti kakadwana nga ubeng, napandan iti pagadalan. Sana kaya ti mapanag-eskwela nanang. Ay kapilitem Pinilit kon, inay ayok pa'y ngam talaga amadi. Saplit mo Masyanak mo't ananang, sapay nagkutom. Wen tadi mo mo't mapilit ang mangan. Syakman ti mangpakan kun mangibaon kun kwan iti pagadalan. Ha? Iso ka ti magisuron? Tabiyog no sukirenak. Ay unay daytan nanang. Kung kunaklaang mo't nagbasit sa nagkutog tabiyog ki den. Ay narungrung titultulang na. Kapok, umay ka dito itapakanon kawan. Yak kayat lula.
Ay bautok ti suker. Jak kayat. Saan apuro jak kayat ti bagbagam Maditi ubing asukir apok. Taawan to tinasaya at apagtungpalan na. Ala, umay ka nga rod manganan wan. Sige lola. Mga anak, jak kayat tag-eskwela. Amom, apok, no awan ti adal mo, saan ka makastrik iti opisina. Marigatan kanto asumrek iti trabaho. Amom, no anya ti ibaga ti manager ken ka. Jak kayat, di ka kayat, kunanan tumot. O, saan kamot nga minanakaadal? Uray Anya? Ay na, ken amom, no agarum kanto iti balasang, ti sungbat na ken kaket, jak kayat, ngamen awan tinalpas mo, ket gapo iti dayta, saan ka amaawat iti trabaho? Natural, awan ti pagswelduam. Saan na kantumot ten akayat ti balasang ararmem? Saan mo amabiyag ti pamilyam? Jak mat kayat data sa asawa lola. Binabastos data. Anya? Ay, talaga asaan na akayat ti mapanag-eskwela. Bayan nyo nanang, ay aywag to. Kasanon, no saan mo lakta ama ay ayaw. Saan nga ag-eskwelan Isunto, tinakakaasin no kasta. Butbut ngam, tapno mapilitan amapan, wano bautam. Kasano nga butbut ngak nanang. Isaganam ti pagmalum ken kuana tapno mabuteng ket mapan iti pagadalan. Ha? Dexter, mapan ka giskwela wano mabaot ka. Jak kayat lola. Bautan ka, no di ka mapan. Jak kayat. Nay, kita ilayat kun ka ti pagbaot. Nakalayatan. No agdiso di ta ubot mo daytoy. Ay, nagsakit launay. Masugat ta ubot mo. Mapano ko lola. Nasaysaya at nga ron no ni nanang timangpakan kan mangparubwat takabuteng na. Wan Kasanon no awanton ni nanang. Awanton ti kabuteng na. Saan tumutan ng agadal? Wan nga rod. Masapula disiplinahan ta, bakay. Maasyanak mo't amang baot ta nagkutong. Kastay ko na ni nanang, but-but ngam Saan ang mabuteng kanyak? Wana, ta muna saan mo amay turad na pautain. Alabay am tabut-but ngagto nga rod. Bareng mabuteng kanyak. Walon at awan kinapalabas, bakit? Uwan nga rod lakay. Ngam sadot latamot nga agadal ni Dexter nga anak ta. Mas daawak. First year high school lang tinalpas na. Sana na kaya tagtuloy? Uwan atalakay kano titawunan a 14. Imbagak nga ubing paimot day ta at tawon na. Ngam adu ti pambar na. Iso si kaman langan ti mang disiplina kun kwa na.
Di nakmut kabutang. Sungbatan nakpaikit di. Alah, no, saan na nakayat yaga dal bayantan yung tilabanan na tamat, no, pilitan ta. Wen nga rod. Basol na mat. Narigat mat no puro baot ti paiken kwa na tapno agadal laeng. Ala, kayat na siguro ti mapan agpalpala kan agkalkalin to iti kanal iti kalsada isa bayamon. Dexter anak, last chance mo daytoy. Agadal ka wenno saan? Sana na? Agbabawi kanto ngam naladaw tunti amin. Tiyak nga rod kayat. Dayta ti sangkay bagam idi elementary ka pay. Itata high school kan dayta lattamet ti bagbagam. Iswa makamu ka nga roden. Wala na, nakado dita pagsarkan. Danag yun. Unay daytan, apa nagrasrason mo anak? Ay na, Dexter aya. Awan to ti pabasulam, no di dayta bagim mutlaeng. Sungbatan nakmat lang Eva. Imbagak mutan Dexter. Ti kayat kung agbalin akayan ayat, kat daytay adat trabaho na, wano panggadan na. Agbiro-biro kakmat, yung naira na ngawan pa Sa sungbatan ako ni Tiwan. Pasensya kan Dexter. Ngam jak kayat. Dahil tama na nabalikas. Unay dahitan. Good morning, Lola. Ma'am Kunam. Lola, ma'am, mabali na makasarita ti manager iti paktorya. Kasang-sang umon. Awan mo, da kayo matanda rito. Common sense. Di kan sa mo nakaadal. Iso narigat ka makagets. Siyak, yakin negosyo iti da ito Kan siyak mo lang ti manager. Diyak kayat ngay pasublat ka na iti anak ko. Diyak kayat konforme ti maisasirek da. Diyak kayat nga isirek da dagiti anak da iti bunyag. Anak da iti kasar. Wano anak da iti ruwar. Anya ti masapol mo. Agaplaya ko may titrabaho dito yung paktorya, Lola. Ma'am Gayam. Siya kayam ni Dexter Toto. Ha? Toto? Wano Soto? Toto, ma'am. Anya ti middle name mo? Dina, ma'am. No, kasta nga road. Te si bubukalanagan mo kat Dexter, Dina, Toto. Ay, kasapulak ti resume. Tsaka mo rin ma'am. Anya? Ay, masapol nga. Adanalpas mo 72 units iti kolehyo. Paktorya lang mo't dahil ito ma'am. Hep, hep. Di mo lalaungan. Tati kayat ko ngagtrabaho dito yung negosyo kat daytay ado ti amuna. Awatin na kun ma'am, taadumot yan mo. Di mo maitad ti requirement akayat ko. Iso at isumbat ko kan ka kat jak kayat. Ulay dahitan.
Unay dahitan. Amin mo na pag-applyak at di na kayat. Kasanumat ngamin barok. Hindi pagadalan na ka katsang kaibagam mo ti Jack kayat. Ha? Ita, di na kamot kayat di kamot nakalpas. Anya? Kasta atalaga barok. Di nagtumat pinilit idi ubingak. Di nagtumat binaot idi ubingak. Tapno kapilitan na nagagalak. Anya? Basol mimut ti basol mo anak kao. Ulay daytan. Sakbay apumaka na tayo, dinggan tayo pa dagitoy akapanunutan. No kasapulan abautan ti ubing, tapno madisiplinaan, aramidin ko tadamot iti Biblia dayta. Ket kas pamaneknek, ibasa kagayam. Proverbs 23:13, Proverbio 23:13. Di mo igawid ti disiplina iti ubing, no bautem santo amatay. Iti versikulo 14, rumbeng abautem tapno maispal iti tanam. Akayat na asawan, no agloko-loko, bautem tapno saan na nga idakkel dayta kinaloko na nga isunto ti paktayan na. Iti met versikulo 18, tapno addan to masakbayam, ket saan to amapaay tinamnamam. Iti versikulo 19, dumngeg ka anak ko, ket agbalin ka amasirib, ken iturong mo ti pusom, iti umiso adalan. Bueno, ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo anapauluan. Jak kaya? Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV. Ti pakasaritaan anapauluan. Lalautay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Mapana ko nanang. Papanam, kat alas 5:30. Ay, apay nalipata mo na kada Lunes kat mapanag kanta dita ilay dita anak mo. O sige nga ron nanang, inakagkantan tani. Alas 6 mangrugi kami. Mangrugi kam ton ngag-perform. Apay nga ron ngay akas na tilangam. Apay nalipatam asingar dayta anak mo bakit? Kat apay nga ron akas tangay tilangan na kat singer nakabadulat inisnes. Anya? Saan mo't nakadaldalos mo't tuy badok nanang. Kano naka-t-shirt ka laeng kan maong. Kat amum ka day, adagiti aramatek anisnes kat t-shirt akakas ka. Agbado ka mo't iti bado ti singer, wano performer. Delaying tactics kayo mo't nanang. Mapanakon, ang mga numaladawak. Si Kamot, bakit? Saan natila'y bagbagam ay anak mo? Kasano kat may sa singer iti banda, ngam nakamaong kan naka-t-shirt laang. Anya nga raw ti kayat mo alangana. Ay kat agbado mo't iti bado ti singer. Di nalatultuladen ni Los. Mapanla makichismis di takaruba nakabutspay. Alya, unay daytan. Merle, anak. Agbado ka mamut iti bado ti singer, wano performer.
Anya pa'y laakawas ti sa pulin nyo, nanang. Agbado kamot iti makaay ayo akit kitaan. Kita am dagiti singers. Naka-boots da, naka-shorts da, naka-backless da. Makaay ayo tila nga da. Saan nakaskeng ka, akasla nagkausla babaunan amapan agmarket. Unay mo't daytan, nanang. Punumat, ada kastayamat. Mabalin ano kas kadagiti agpalpalama iti kalsada anak ka t-shirt latan ken naka jeans. Ninanang mo't. Kasjay ti suot mo. Mabainak mo't amag na iti kalsada. Akasjay ti langak kasi ti imbagayo. Pagbainam ngay, kat singer ka mat. Saan ka mo't amapan aggarampang dita? Diyak kayat, nanang. Mabainak. Anya! Nagkantamot itay ni Merle dita salas. Saada ka nagpadpadlaw, palpaliiwag. Anya? Wun lakay, katay na, nagalas tila nga na nagkanta. Lalautay. Anya alalautay ngay bagbagamot bakit? Di man laag kuti nga agkanta. Jay lamata na ti agtaytayag. Kinjay ngiwat na ti agukap-ukap. Kasla pungdol, ana ituggal dita salas. Anya? Ay, hunay daytan. Awan pa'y ganas amang buyakin ko na. Ha? Nalaing agkanta. Ngumlalautay mo, awan aksyon na. Imbag paikot ni Perla ala bandera tamay mayat abuyaan ti panaglabana. Anya? Mayat abuyaan lakay, uray kita tunggal aglaba, agkankanta, ken agsalsala, naglamuyot ti bagbagina. Sana kasla iti anak ta, ako namlan na itugkel akayaw. Anya? Unay daytan, bakit? Siyempre, agprak-practice lang, kan limpyo a tao, jay anak ta. Idin to tani Perla ngay bagbagam, kat ada kukwasit na. Ha! Galasan tilangan ni Merle nga ag-perform. Nagpintas tupay. Napintas kay din dayta. Kasla pungdol ana itugkol dita sa angaw. Jay lamataan natin ang taytayak kan jay ngiwa na nga gukap-ukap. Ay, jak manusan na buybuyain. Agawitan, darasam. Sumanao ka, bakit di ka lagbuya? Makabuybuya mo titilalautay. Kas ka lang arodon ti kaus na. Imbis asiksi kumamot, pulos. Kas tapay la tilangana, akasla istatwa. Ah? Saan nga ta amaktangan? Asaan nga kutkutay? Ha, suron kaon. No, saan mo akit kita enjay agkan-kanta? Nga iso ni Merle nga anak ta. Nagmayat adeng-denggan. Ta naglaing ka nga raod. Nagmayat mo't talaga, bakit? Ti kayat ko asawan. Inton buyaem amismon. Wano kita no asino jagkan kanta. Di pa'y agkirin iti nagtakderan na. Ay, lalautay, makapasuron. Basta nalay nga agkanta. Bayam na ta aksyon ditaan. Ay, madi napimpintas mo lang kitaan, naganay-gay nga agkanta. Datay naragsak, datay naisem, saan nakarupangot, lalautay. Unay daytan, bakit?
Di pa'y lasyak nga maintin nalada a singer. Anya? Ada talaga rudan di tibalay sang kadilaw mo pala di anak ta. Di pa kit bangkrapon di Folk House no si ka tinagperform. Awanan natin yung masidaga pulaos. Ha? Yanta ngay si kati gitarista Arman, si kati gitarista ti Bandayaw Barok. Bagbaga ang mamut ni Marley nga agkaus iti kasi ti panagkawkaus dagiti daduma a singer di ta Folk House yo. Ken agkutimot ako ma no kasta nga agkanta ibagam tuman. Ay, mababain pa ngamin nana. Maruam to. Maobserbaran nanto ti pamayan na iti daduma singers. Just kay. Lalaing mo't nga agkanta ti anak ko. Ngam kasla istatwa. Masurunak amang buybuya iti kinalalautay na. Unay daytan nana. Dayjay singer dita amay sa ni Maricho ay nagmayat tila nga na. Naka-boats, naka-shorts, naka-backless, ay nagpinta sakit kitaan Barok. Kasta ati performer. Ha? Dayjay mo't badeng ani Rose. Nagkaranteng agkangkanta. Sumanala, lumanagto. Ay na, kaam-amakla nga mga numakugtaran na kaagitarista. Ah, ay, unarod nana. Na ay ayo ak, iso nga imbidyok ide. Ang maamakak nga umasidag, ta mga no madusagnak, takas taunay ti waradiwad na ngagkanta. Saan akasi ti anak ko ana itugkol. Ah? Merli anak, apay tultuladem jay istatwa jay parke. Ami aga po nga ya tulado. Win tano agkanta ka ket kasla kamot istatwa. Day tala matam ti agkutkute. Kanday tangiwat mo ti agukap-ukap. Naglalautay ka akit kitaan anak ko. Aggaraw kamot kumaa. Mabainak nga ron nanang. Uray ata nalaingak mo't nga agkanta. Napintas ti busis mo. Kan kasta mo ti panagkankantam. Ngamno kita endakan, awanen, lalautay kan. Ha? Unay mo talalautay yun, nanang? Agsasao ka mo't bakal. Kunamlan no amom tagkanta. Katalagamat, amok mo tagkanta. Inura sakto pa'y ngagkankanta. Apay di mo mangmangag. Marangringak nga raw na dumdungag. Tagpaabagatan kas kada agpaamyanan. Tila matortorong na. Oh, pakakitaan day ta. Te kinaalibtak. Ado ti maturong-turong na. Anya? Kano agkantaak, nalamuyot nga agkuti ti bagbagek. Kaslangay ni Pilita Corrales. Ay, di mo mat idadanas di tao Nalaing agkanta na jay. Isuki din ti pangyas aspi nga mitibagay. Ay, just kay kamot bakit. Maasyan kamot iti da dya singer Kana naglaing da dya singer. Anya ti kayat mo apagparangan sa anak analaeng. Ay, nalaing ka nga agpalaod kan agpadaya. Bakit? Ha?
napanmut gaya man ni Merley. Itay pay ngam nakasursurungatan. Uwan ka taa. Di nantumot patpat sentimentor na. Sino ay ati mentor na? Kasyak! Si kamot bakit? Kasano kumamot nga agbalin a mentor ti agpalaod ka nagpadaya. Lalautay lang arudan ako nam. Sama na yunan pa iti palaod padaya. Ay, awanan Ay, inalakay. Adala kumakutok. Nay, apay na takutaw. No kumaadak kutok, ikargak iti ulo na. Tapno ada pambaran na akod-kudan no aggatel. Iti kasta, agkutimot ti ima na. Alya! Apay, ay ata masikuran ka akanayon iti panagkanta ti anak ta. Naglaing may. Wan, amok analaeng, ken napintas ti busis na. Ngem sinayang na. Takas la istatwa nga rod no agkankanta. Isu nga rod nga isursurok, ngem sukir met. Awan ngamin ti bilib na kanyak. Ha? Kasano ko mangagbilib ken ka bakit ket agkarasi lang agkarasi ken boys kamet nga main. Di pay lasyak tinagaplay nga agkanta iti banda. Ina, bakit? Okay kalaan ka day. Ha? Wano, nakubid kan ket nangaton ti gurigor mau. Di nakman laison lakay. Tanulong ay ti bagbagay ti pagsasaritaan. Nalaingak kayak mo't ati agkinikin Kayak mo't gunggunan ti barukong ko. Kayak pa'y pagalo-alo ng ti bilbil ko. O di maray aw mo't ti audience no kasta Alya! Amo Marley, maawatan ka. Mababayin ka ngamin. Numarwam kanton, adu ti atiwam. Ket saan to na lalautay ti awag ni nanang mo ken ka. Nalabos mo't ni nanang agsasao. Maawatak mo't ni nanang mo. Rumbang lang mo't ngamin nga agko ti tabagim. Isurot mo iti music. Na mabalin ket isalam no pangdisko ti kantaem. Tapno maalam tirik na dagiti mangbuybuyaken ka. Mababainak pa'y ngamin. Isa ruwa mo ti agkuti-kuti no kan kanta ka. Bayam ta praktisak pa'y. Kayam na ita. Nalaing kang agkanta. Isa nalaing kang tumat a performer. Sapay kumaa? Ado ati-atiwam to. Isa dumngag ka iti ibagamiken ka. Ken nasayat no denggem tamat ti comment ni nanang mo. Daamin da kita ket pakasursuruam. Sige Arman, ruamag ti bagik nga agkutin no agkantaak. Wana, the best data. Tapno saan na kan nga awagan ni nanang mo iti lalautay. Unay daytan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan arapaulwan. Lalautay. Manipol iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapaulwan. Bilis kamay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka.
Sos! Maria Kusina! Nagpartak ng taima. Jay, Nay, soldadunan. anya soldado ay. Anya Tagalog ti soldado ya. Sanaya kawal. Kinawal ng tamakan. Apay di mo makita dita kasangsangom. Nagpartak. Apidot ti tagduduma putahe. Day talag kamel ti kuon na. Ay saos. Nagbunto onan kada nagpiso lang tapinggan. Jak payla nakapidpidot iti uray may sala kumasidaan. Tapila ket ngarod. Nana. Kamul nagpaisaw. Nagpartakan. Nene. Napununan di pinggan na kasla turo di tikapisool. Anya aturod. Bantay ko na maa. Aglup-lup piyasa anya pinggan na. Kabayata na pumampanaw iti pila. Na italagi mamul iti kuon na. Aday kayo. Nagdadakkel na subo ka. Nagmirunday tuya na tao. Buklit sa talagamat. Anyat serbinis na tsernga iti kapartak na. Yan ang bilis ka, my friend. Maasam iti tiyempo ti bisin. Saan kakit nga adda mabisinan taikisap namin. Ay. Unay na itan kaka. Nay, apay nga da kato'y suli anak. Kasla mabisbisin talangam. Umay kan tamapantamakipila. Ay nanti, nabnabsugon ni Buyet. First honor ano kinamulan timakan. Ha? Sa nga pisuol tinalpasan na. Aya, ay nabsug ka mula ang Buyet anak. Ibagbagak lang arudan asa nga pisuol tinalpasan na. Isong aruda saan na makakunail, gapoy tinalaw sa busog na. Kasta aya, unang te, bagbagaan nyo kiti ni Buyet. Tasaan nga gargaramulyo iti paskan, kanda dumapaya panganan. Garamulyo ayamat, mababain tupay, saan nga tagtagari di tasulin kita namutik-tik gayam, saanan ang makakunail iti nalabos sa busog na. Apay agsyat kayo ito malam? Wala. Saan? Awan di mapulutan, isungawan ti agsyat. Imbaga nga binitata nga umay makisyat no malam. Apay ayang amin. Tano adda masyat kat surut-surut ka, para ipos ka mat. Di ka mangarod agsyat. Agalunos mat iti pulutan ti amom. Saan mat? Basit lang mat. May salang mat platito. Tiriga na ngarod no may sala platito ti pulutan. Kalpasan na, ikisap mo lang. Saan mat? Ininot mat. Just kiki di. Awan ti agsyat. Saan mat gaya mamatuloy ti siyat yun no malam tatang? Nagkuna. Ni Chris atong boy. Ni Dinsyo mat tinagawis. Saan mat ani Chris? Tatang, umayak mo ta. Saanin? Saan ka mat lang agsyat? Umayak na ta tapno at the bodyguard mo tatang. Saanin? Bodyguard nga. Basta umayak tatang. Tapno at damantay mo. Ngiyapay, simurot ka man ng Buyet. Tapno the bodyguard di tatang bantayak. Bantay sa lakay ti pulutan Tila ibagbagamat. Kagpay sumot. Agsyat tayo din. Tapno makaano tayo.
Unmot ngamin. Sige, agsyat kayaon. Adda apurado ngagsyat ngam di mo tagsyat. Isyat na, tapulutan. Ha? Mabarta ko na. Aray siya ka man. Lay. Apa na? Awan beton ti pulutan. Damagam dita abay mo, Uncle. Ang mga nimpisok na dita pulsana. Saan mo daw? Ay, san gayam? Impisok na gayam iti bito ka na. Imbes nga pulutan kayo. Tumanong tong kayo, Mike. Di neighbors ta pulutan. Saan na napupuutan? Dito ito madabuyat. Oray ko man, impangan na itin na po'y. Inalalunos naman. Apay kita sidan na ngay. Kutno pulutan na jay. Mas daawa ka, tawan mo ton. Nasimot. Ay, awan na da. Ingaraw mo man tibilis kamay mon boyek. Agpasken kamut gayam, Chris. Wananti, ngam awan ti handa. Ay, kunak ngam di kayag da na ganti. Ta maawis kayo. Uray ng Uncle Pablo, awisag mo. Ngam nay, dua kayo lang Ha, apay ngay. Awan nga rod ti handa. Nagbasit. Mabalin para kada tayo lang. Saanan nga iawis iti sa balay. Ay, nala. Umay kaminto nga rod, kinibuyet. Da kayong tulaangan kina Uncle Pablo. Tapasit nga rod ti handa. Sana makaumay na Uncle mo Pablo. Isuan ni buyet laangan ti mangisuno ken kuana. Ante. Uray da kayong tulangan tumay. Agmay-may sakay tulangan ng may. Ay, saan Kadwakton ani buyet. Bilinagton nga inuten na, tikanen na. Ha? Nag-iwas ti handa ni Chris. Paborito na itakan kanin. Makaroni salad kan dinakdakan. Rama na kami. Ay, inutom anak, ta basit kanu ti handa. Amangan no mabitin. Ado, makapabisin. Mga anak din na nang. Mga anak pa ito pa mga anak na. Ay, anak, napunong tapinggan mo. Amangan no maibulang. Sana nang. Partakak to kanin. Tapno maramanak pa nagiti daduma. Ha? Basit ko na. Nakanumad gayam tiyanda na. Adapay ngamin sa bali abisita na. Amangan no mabitin. Amumutan ni Chris. Ado tigagayim na. First batch pa'y laday to'y. Adan to pa'y second batch, kada third batch. Makamudan to mo na. Mga anak, hindi amangan. Ni apay, awan mutang dagiti inpang ko di talamisaan daan ti Marsay. Kano nagado day jay? Kanong tipito at tao? Kano sipsiputak itay? Nay, ni Buyay. Uy, Saus, nagpartak ng kamal iti pandihadaw. Kastamod lang ti kapartak na nga gisobong.
Bilis kamay nga raw. Ay, unay mo daytan. Mas stresak iti kinabuklis day tao. Imbagak lang arudan na di day tugtugot takamamak. Unay daytan. Ikisap na tilamot na awan ti makasipot. Ay, nalpas ti paskan. Ngam na stresak kinibuyat Imbag kitiya, saan pa nga gisupot iti yawid na. Katsla nagisupot mutlaang na. Ado pa di ti kanon na angam ti may supot. Aga semek ta kanon ti pito at tao ti kanon na. Just kay. Sa nagdakkel at tao ni Buyit. Nagdakkel pa'y taboksik. Inlakam na nga ro dagiti kabalay na. Imbag no sana maringatan damang Pablo ken manang Mercy, mang sustinto iti kanana. Un nga rod. Nagkukutong da. Siguro, noong muna amangan ni Buyet. Awan ni bati na para kadananang kantatang na. Ikisap na amin pati murkat. Makilabasak manapo. Anay, Madam amot ti Shakyo. umay mura manan ti pulutan mi, ana, naimas. Isu aya? Apay dakta kayo, mat? Saan yung mat nginawis ni Tata Pablo? Bayamong, itugot ng tumanin ni Buyet. Awan na, matyanan kami. Ha? Dilis kamay day tao. Anya? Nagpartak ti manang agpido ti timakan, unang pulutan. Ure agburburag. Bibiitan ng alun-unan. Ay, unay daytan? Sa kurso na daan na karajay. Ay, awan na. Nakut-kutong kantaw. Ha? Ngamin, imbusin nanto amin na makan. Wala saan, agawan na kanto pa iti makan. Anya? Ni Buyet mo ti sumungad. Pumanaw akon. Ni Buyet nagpaiso tumay dito Hay! Ngabit lang tayo lumang kung dagiti pulutan. Delikado! Umayak man mo't makisya. Awan di masyat. Anya nga ron nga iteraramidan nyo dito ang damot basbaso kan bodi ti ara. Ibus milangan. Makapabartek na ti pulutan. Agpulutan kayo ang amin. Awang nga ron ti may gatang. Nagninan ti amin. Sa ikisap dan tupay lamang maminsan. Awana na. Agluto kayo ngamin ay ti ado apulutan. Saan mo tagagara si daang? Tak nagluto kami ti ado. Pangpulutan lang mo. Iso nga oray basit lang. Kanawanan, nabarte kami. Iso nga awanan ti pulutan na makitam dita. Uy, Buyet. Awanan ti agpulutan. Arubun milatan ti ara. Ay, maulaw kayo ano kasta? Ad-adamo ta maulawak no ikisap dati pulutan. Maulawak itinalao sa pungtot. Unay daytan? Unay daytan na talaga. Bueno gagayem, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Bilis kamay! Bueno, manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan.
Manunulad. Dito'y programa tayo. Punay daytan kaka. Ay na, lumabas ni Miss Ganda. Ay dumagas ka mampay ditoy, Anita. Apay ka din, Nana. Ay na, nagpintas ka at talaga. Agyaman ak, Nana. Apay ka di asang kay bagayo dayta. Gaputa talaga ama ay ayo ak iti kinapintas mo balasang ko. Ala ni Nana Perla, tumboy kayong samot. Sana ka tumboy, si kamot. Kun mabalin ka day, sa anak nga awagan iti Nana Perla. Anya nga rod nga itiyawag ko kada kayo, Nana. Manang Pearl kunamlatan a. Ha? Pearl as in perlas. Ala ni Nana Perla. Pearl. Adamot tang-tang kenti ulum anya, Anita. Nagpintas ka pa'y nga raw. Apay, ada mapukaw ken ka. No awagan nak iti Manang Pearl. Ha? Unay daytan, Nana Pearl? Ay, sige madlaengen. Uray awagan naklatan iti Nana, basta Pearl. Tiyawag mo kanyak, Alawan, Nana Pearl. Ay, awan gayam. Apay ka di pinadagas nak. Nagpintas nga minday takiday mo. Anya nga'y tinaramid mo iti dayta. Tatuna na. Apay ka di? Ha? Ay, libre ka di ti tato. Ti tato tikiday. Nanginaan na. Manungay. 3,000 laeng, Nana. Laeng. Nagngina. Kunak no 300 laeng. Anya? Adapay kit di 5,000 Apay ayan, Nana. Agpatato kayo ka di mo titikiday? Nasa umon. Ha? Apay akasta tilang ang Perla. Nasdaaw kamut anya. Pimintasak ngamen dahil sa kilay. Kilay is life. Bakit nga agampang? Sino man rin titinulad mo? Ni Anita Asino pa'y kumagay? Isulaang mo tinapintas dito'y lugar tayo. Balasang dayday. Isa di mo tultuladan ta bakit kan? Di mo man ibagbaga kanyak dayta? Kasla kala. Kwa ngamin bakit? 28 ni Anita. Idinto ta 58 kan. Kat, laisin na ka. Saan mait? Bakit ka nga ron matay? Kat, kayat mo nga aglo siya nga kaon. Tapno isukat na kiti ubeng. Saan mait? Bakit? Kasla ka babain do kwa. Ti ka babain, nagbirok ka, iti kasukat kaw. Ay, apay nga yakas tamot, tanti bagbag ang perla. Nga men, dil-dilawnak. Kun, saan nakmanasang kaawag iti perla? Pearl, kunam latamot ka na. Unay day tan bakit? Nagpakiday ka lang. Sa balay tinagan mo.
Mayat matakida yun nanang. Tinulad niyo mat ni Anita. Apay dakas. Saan mo? Kunak numaysa ka mo tamang dilaw mang lais kanyak. Mayat kunak nga ron. Katalaga mo't amayat. Bagay kanyak. Ha? Ne. Kakit-kitak. Nagmayat mo tanay ta blouse yun nanang. Kastamat ti blouse nga isusuot niya Anita. Sana kukuha ni Anita na ito, ginatang ko. Jak imbaga, ako kuan niya Anita dayta. Ti ko na kapadpada na. Pati pa'y data jeans na kapadpada ti jeans ni Anita. Nagkuyog kayo ko ni Anita. Kasla kaila agsingin ng nanang. Ha? Apay agkaruprupa kamay. Anya? Nagadayaw. Langit kang nagatika adayaw. Anya? Nay. Sikamat masabat ko balasang ka. Tata, inak man niya palengke. Nay, ta suot mo. Agpada kayong sabot ka ni Bakay. Nakitak nga rod, tata. Tultuladan nakakanayaw. Nadlaw ko na ita. Dila agbain. Saan mo't adakas ti tumulad, tata? Bayan nyo laeng ka di. Ragsak na nga rod ti mang tulad kanyak. Bakitan agpapaubing. Jay padala bakit ako matituladan na. San ati ubing akasken ka. Sa anak mo't ngobing, tata. Dandan ni akmutan ag 30. Ubing ka pa, iti day tatawan mo. Idinto taninanam aperla. May salangas kawan ka sinyoran. Ha? Tultuladan na pala ang nagiti teenager. Uray-raytan. Anita, nagmayat mutan day ta design ti cutics mo. Kaya tiyo ka di tagpa-cutics iti kastinana? Nasa umon. Bayan nyo tayo baga kinidiling. Umay na kayo tumanicurean nitun malam. Ayun man balasang kao. Jay kasta pati kolor kun design. Kastalatan Una na. Ibagayon tukan kwa na akas iti design nga naramid na iti kukuk. Ay ngimina ka din ti manicure na. Isupay mo't laang nana. Ay na, nagsaya atan ti kasta a cutex. Technicolor. Kan nagduduma pa'y a design. Ay, millennial a design. Nakapimpintas a kitaan. Bagay kumut siguro anya. Ha? Nana, bagayo. Yay. Among Bakay, nakadkalaw talaga. Saan langan asyak tinakadlaw? Tanya. At tultuladam ti amin nga isuot kan aramidan niya Anita ti bagina. Apay aya nga men. Kababain. Asinaw ti pagbainak? Ni Petra? Ni Saleng? Ni Consuelo? Ni Silvestra? Nakamatamot amin ang anagan ni ti lubong. Kwa Bakay, 58 maon, dandanikan agsinyaw. Amok jakmut iatras ti taweng ko kat. Jakmut ibaen.
Bigbigam, abakit kan. Kawan mat. Matlagayam. San mga rude na tultuladan ti panagbadbado ni Anita tabalasang dayjay. Kan pati panag-cutex kada panag-make-up ket tultuladam. Ay, jak ilibak. Kursunadak ngamin at talaga ti style na. Isu nga ruda pimintasak. Gaputa, ar-aramidok mutar aramidin na. Makitak mo't iti sarmeng adakkel tinagbaliwan ti langak lakay. Wan nga rod bakay. Kas kala agro-propa na broha. Ha? Hello? Oh, Aldrin. Apay adi kamutan agkut-kuti di ta nagtakdiram. Nakita naklaan kasla ka mula istatuan. Amaze na amaze kamut kanyak anak ko. Anya na ita alangayon, nanang. Makapaalam mga niya. Manmano, tikas to'y alanga, siyaglaeng. Nasa uyon. Da kayo lang, tikas ta dito lugar tayo. Oh, di ba? Pakaydayawan nyo kinitatang mo. Numabalin, saan kamin arumwar, nanang? Ha? Wait, punaw. Gapaw itinalaos abain may. Anya? Bakay. Dakas tikasken ka aman nunulan. Ibaga na nga awan originality. Do, adula amin day ta. Urean niya ti sasawun ti apal. Awan bibiyang ko. Sanda ama ito tiragsak ko. Kat day to itiragsak ko. Kababay nga bakay. Manunulan ka matang. Anya aya ti parikot mo ador. Maday ti manunulan. Para ken ka akit maday. Para kanyak mayat. Ngamen, pimintasak. Ken maysa, saan adakis nga apal ti adda kanyak. Nagtuladak. Apresyarik ngamin ti maysa at tao. Isu at tuladek. Naapal ka bakit? Saan nga apal ti kastoy, ador? Ti apal ket nagameran iti dakes. Iso, adakes nga apal. Ano umapalan ket adalaok na sakit ti dake, munugura. Kasta ti dakes nga apal. Siya ket apresasyon. Nga iso, ti mangnayon iti kinapintas ko. Hanya. Balasang ko. Nagpintas mo tunjim pa deliver mo aref. Nag-cute si ka. Basit aref ay nag-cute. Una na. Basit mo't ngamin ti balay mi. Isu basit mo't aref ti ginatang ko. Hustulaan nga pangikak iti masida, fresh milk, palaman, frozen foods, lakok kanda dumapay. Ay na nag-cute at talaga. Kanda apay aglako ka iti frozen. Anana, amang ano kayat yumot ti aglako iti frozen, tailakam kayo no kwa. Ay na, man, basta sika, kayat ko aglako akma, tapno duatan ng aglako iti frozen. Sige nga rod anana, ay gayam, manungay ti kasjay aref. Apay nana, gumatang kamat. Automatic at adamot igatang ko. Kan tapno damot apagikak iti frozen foods nga ilakok mo't agas kun ka.
Sige babarok, yung nagyunday taref, kat ipustuyo ni jay sulit ti kusina, ijay nga banda. Apa na tarek, kat adamat ref tayo adakal. Cute nga minday tabasit lakay, cute. Sino manan, di napalam at tinulad mo? Ay ka natural ni Anita. Anya? Amin matlakit din nga dakan niya Anita kat apalam. Gatangam kan anya paditan ay unay daitan. Sana dakas lakay, tada mo tigatang ko. Nauma akong di tadakkel arif tayo. Cute day tatabasit, isuti kayat ko. Unay daitan bakit? Kasanaw no makiasawa ni Anita, di pa ikat makiasawa ka mo't manan? Ha! Anya nga taas sakit na itakimpot kaninanang. Manunulad. Way, agtutulad ti inam. Amin na ba nagkatuladan na? Ngam nilangot Anita ti tultuladan na tatang. Mas dawak San mo't nga aginaw ta duduogan mo't tay. Sino ti duduogan? Sakmanan ti pagsarsaritaan nyo nga agama. Ni, san mo't nanang? Betan. Si kalaklakayan, sabsabidungam ti panunot ti anak mo. Anya ti kayat mo, aglo siya ngak, kat isukat nak. Day tanto mo't ti kanayon ngay pambarmaw. Anyat pagkit kita am kanyak. Arsab. Adanakam ko perla. Nala, adano adda, kaura siyakmat, adamot nakam ko. Isunga raw gas asikaswag ti bagbagay, taada nakam ko, akaskin ka. Alya. Ada kamar dito'y paradaan, balasang kao. Tata, inak man agipag na iti papeles ko. Paraan niya ngay na ita papeles. Para iti panag-abroad ko, tata. Ay, abroad ka gayam. Tata. Awan to na titultuladan ni Nanam Aperla. Ado mo ti babalasa nga nagpipintas dito lugar tayo, tata. Mayat mo ti panagkaukausda. Ganda dumapay. Mas daawak na sikat ikay kayat na atultuladan. Oray siyak nga rod, tata. Mas daawak mo't kininana perla. Ay, may kawa da jay no awan kantaw dito lugar tayaw. Amangan no agabrod tumot ng tata. Lakay, saan ako nga aglako iti prosen? Gapaw, nasaan mo tan nga aglako ni Anita? Kasta ka day? Wen nga road, nagabrod mo tan. Agabrod ka mo tan Napan ija Japan, na dancer nga main. Wen ka no nga road. Oh, ala palat kuko ang may bakal. In kamutan ija Japan. Ta agdancer kamutan. Anya? Tultuladam amin nga aramidin na. Amin mapaspasamak itibiyag na. Iso atuladam mo't in kamut agbalin a dancer ija Japan. Nay mo daytan. In kamut nagsala ija Japan. Bakit? Tuladam ni Anita.
Saan mat kay diadakas ti tumulad iti naimbag? Nga medyo nalabsan niya ti timulad na naperla. Bueno, ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritan tayo anapauluan. Manunulad. Dito'y programa tayo. Una daytan kaka. Padaanan dagiti sumarsarunupay apakasaritaan amay tampok matlang diti programa tayo. Una daytan kaka. Musical ken recording supervision Giovanni. Isursurat ken iti direksyon Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Hunay daytan kaka.